znate li kako živi narod? Ljudi kažu, znamo mi kako žive funkcioneri, pa i gospodin Izetbegović, ali znate li vi kako živi narod? Znam. Jer ja sam dugo živio onako kako živi narod, jer teško sam živio u životu. Nisam predsjednikov sin od uvijek, nek sam bio zatvorenički sin. I pošto znam kako živi narod, onda sam skoro čitavu svoju plaću sada u vrijeme korone dao narodu. Dakle, 2/3 plaće, to niko ne radi osim mene. I nikada, to je nešto novo, nismo čuli za to. Dakle, 2/3, 5 mjeseci, a onu 1/3 dajem za kredit. Prema tome znam ja kako živi narod. Evo ovih 6 mjeseci živim s nekih 8.000 maraka, sve skupa. I nikad nisam primio plaću. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti. Dešava u narodu. Pa mislim da znam. Osjećate li se imalo odgovornim za stanje u kojem se nalaze, evo konkretno Bošnjaci? Ljudi odlaze, gospodine Izetbegoviću, nemaju posla i oni koji rade za platu koja je oficijalno najniža u regiji, a da ne govorimo o Evropi. Evo vi ste lider stranke, član predsjedništva. Kako da vas pitam, a da se ne uvrijedite? Nekako se lako uvrijedite. Je li vas imalo stid zbog ovog stanja? Ne, nije me stid. Zato što je SDA jedina snaga koja se tome svemu realno suprotstavlja. Svi ostali, nemojte me prekidati kad odgovaram. Pa evo, hajde, pusti vas. Hajde, pusti, hvala na tome. Evo, hoćete još? Možemo mi kako hoćete. Ja nešto idem, meni se ovo sviđa. Reći da sam poludio, jel? Mi smo se podijelili inače, predsjednik pjeva, ja plešem i dobro nam ide. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Nisi valjda opet digao kredit? Jesam, vala, jesam, uspio sam. Pa kako ćemo da ga vraćamo? Pa fino, brate, uzet ćemo novi i vratit ćemo ga. Kako ćemo da vraćamo nov? Stop. Pa uzet ćemo onda još jedan, pa onda još jedan. A šta ako nam ne budu dali još jedan kredit? Šta ćeš onda? Onda... Izdajniče, za koga ti radiš? Slušaj šta kažem, nemoj da vrijeđaš porodicu i da lažeš na moje ime. I ti da mene ovdje pričaš, što? I postoji neko dostojanstvo, ljudi. Postoji vrijeme kad možeš da trpiš i jedno vrijeme kad ne možeš da trpiš. To je nevjerovatno. Da dođe neki šizofrenik mene ovdje da govori svašta i kakav bi ja bio čovjek da nisam uvredljiv? I da me to ne pogađa? Jedan idiot, najobičniji idiot. Ovo je kreten koji nas naprosto ovdje zamajava čitavu ovu javnost. Gospodine predsjedniče, molim vas. Zaustavljate, ali nisi njega zaustavio kada je priča. To je jedan budala najobičnija koja ovdje mlatara. Ranije smo se dobili. Nije tako zvano, nego Republiku, nije tako zvano. Ajde, gospodine, pustite nas da radimo. Pustite nas da radimo. Ajde, ko se dobili, šta ti mene vidiš? Gdje ti mene maltretirati? Ne da shvatira na nikom. Nije, Republika ne mora biti bolja, nek što jeste. Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. In the beginning, in the beginning, I ti tražiš da većina naroda se oslobodi od vaš budala. Je to to? Konju jedan. To je to! To je to! Predsjedniče Dodik, molim vas. Ajde, vješ moli. Šta ti mene moliš? Što nisi prekidao to kad je bilo vrijeme ovdje? In the beginning, Nemoj da se smiješ. Nemoj da se smiješ. I šta, ne smijem ga nazvati kretenom, jel? A on meni nema šta ne govori. Žao mi je što ste moji
a ne deca nekog mog neprijatelja. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.